Kaunti ya Meru nionete kia gwikumiria gisiasa kumania na wingi bwa ringi kura baria ngiri magana mugwanja ba mirongo enana na bana magana janana ja mirongo enana na kenda untu bura butumite ikethirwa iri na urito bunene bwa gisiasa bubone bwonekete kinya kumania na ndionga chia siasa bakenda kugambia Meru ni untu bwa kura chiao bakibanga ni untu bwa kethurano ndionga iji chia gisiasa ni kwirigirwa gwetana mbere kuoneka ndwangi cha Kenya kwanza na Azimio bonde bakienda guketha bunene kuma Kongo negaka kiuria ni no ukomba kugambia mwari ujo ugwitwa Meru no ukomba kugambia mwari ujo ugwitwa Meru roro ne ruru aria roda Martin Gechunge Ondula akethirwa ari na rukiri gechunki gya siasa haraniria na bauti gukurukira namba SMS inyakebogo ithatujiremwe na akethirwa akithoma maoni jaku mwanya wona gechunki kiu akethirwa kigikwijirira wona charungama thaithatu na nusu no komba kugambia mwari ujo ogwetwa Meru gukurukira namba SMS inyakebogo ithatujiremwe kankugwatyo geni ndene anteto chetu cha themwe ndene ya Weru Wikendi amona ntetere nkureterete ni Seneta wa Meru Mithika Lentore kwiringira ndebe ntere chegembe atongeria bantere ubakiuga nebo barete gikundi Ure wari ngabana wa Tharakanithi Samuel Mbairagwa kumeneria ngabana wa Nandi na mubunge Kareke akiuga nebo bakurwana nawe gisiasa Musiasa James Mutia kuga agisigo kiu Kegembe Central ne kigubatara sub county ngeni ontobo wingi bwa Karim na kirege chunki gya siasa togategera utonga bwa Meru kire uringi bwa kura na burea bugokeria atongeria kathumba bakiromba kura amona kinya gugucheria atongeria baba Mwana ni reto mathidho ntukanarua ni Purity Richard na ningeto MAUREEN Kinya na nteto cheto chiramberia thaiji Seneta wa kaunti ya Meru Mithika Lentore na riongete ntere mwanya chegembe akiringira ndebe Lentore uria ukuruira giti kia ungabana bwa Meru na tikiti ya kiama kia UDA augete Meru bationete witina mbere kwa miaka 5 na utongeria bobwero ni bobatere kuoneka na ringirite Kinya ndebe munini wa Rais William Ruto kenda gutwika mutongeria wa Nthiguru Lentore akuthinga tene na atongeria kathumba bario MCA wa Kanuni na Bange baria bonekete kumuringira ndebe na kuganika gita kawe gutongeria Meru Kevin Kimathi gatwambiririe Atongore tuinjorie nthaka impe the Senator wa Meru Mithika Lentore ariuro wakindanireti kia ngavana wa kaunti ya Meru na atongoria bangi mwanya bantura ibaliungirite kanisha nkuluki enye Gembe Central lare na muthiene mushine yua maua atongoria bao mwanya bakuthia tena Mithika bai muringira ndebe yetikia ngavana wa Meru kithurano ne kijite ibakinyite kirore ati Thaa kundi bai kiliunga yembe diwe kundi rendere bakore ati ania nerere imenti nerere kinya batwe yembe itwete atia kinya batwe gembe itwete atia twa supportanire munyanga bana twa supportanire kireito anga bana ko ndo kuri muntu bathi kuba botho kuthai tiga babathi nyabo gucokia njara Mithika akiringira ndebe Kinyawe ario mwene aitike kia ngavana atitiete burunyoka tha munini wa Rais William Ruto kirea Kristo bao tike ngavana Meru inkuromba William Ruto na kuromba tikia Rais wa Kenya baado tukia mene kimwe na tukia mene kimwe no ntitwa identify tema thina ya Kenya yaiku na itukwenda akioya thirikari na are uru nani Mithika na akeria ku implement national policy thirikari na mbecha ciako na nacionga atumira kweria ukiria akina mama vijana na antu bonthe kuma Nthiguru twitetie uru nonto itukwenda uchokia mbecha miukone yantu nkuluki Mithika na meneretie thirikari ya kaunti ya Meru runguru wa ngavana Kraito Murungi ni untuburuboti ira kimera kia mira kwa kaito ndire ari mibatuire thinene iti kwenda musetho tutwira twina thine mira tutwira kwaria throughout muntu akawana nankanire mbeca utethia mira ku cia kaunti
uticionekana kethira imuntu twire aici nari na kiao haburi kumenya mira number 1 ibautwi tariki Jumatatu kwari na advertisement ndene ngatheti Nation page 31 andikite re county government akiwa imerabia mbeca bila Meru iri maha nikawa imayani beniko na mandu yangi mira etario kwe waone ngatheti eu oyu muntu otweci mukwati ye mira ne tutwera mbeca na bubu maniti awiri girobura bushokerete ringe kiriani bamira bwathokwe Somalia mitheka akiringanithia kuingwa kwayo na Rais Kenyatta pathinite ikuingwa kwa biashara eu kutumite murungu aiba maromba na aringa byama byawe matune kure urumirango ekaruuka negonya njira ya biashara yetu ekarukwa riwe unontu ngumenya tukuthina miaka mingi thirikari ni irario na mantu yarario murungu gucindithia Faramaju ura waingite mira nora watura baina thina biashara na Uhuru Kenyatta no ndu icio ciatumite thoko na kuingwa muingithia ndene ya ithurano akareta rais ungi ura wina kiao no kuthikira iwikiama kia Ngai na ikarikite no ntwa maromba yetu bungi na uritono lotete minister wa ngimbo mwere thirikari ne county ya Meru Mishek Mutuma kumania burea akuwa ni ukwama kwa mirandi mwanya ya urigitani muno egembe centru na area imoturi negembe centru kwe muntu daere ngui muntu mwe minister hospitali nteno bwa eto Mutuma kinyandi muete owe ni aibwere ko twena yo muntu wetwa Mutuma okaya ciantu begembe centru ate thirikari ya kireito murungi kuri ngwiritete kwa tweka kwa kumuringene thamare kwa tweka kathelwa atore sibitari na dispensary kathelwa itendawa na maternity tauyura kwe bwa otwera Mutuma umetoa ironkwenda bomori atiri twacwire ngwe nonto anjewe na mwekuro we na family we kana yabwiri utethia antu begembe centru nkiripotera Weru TV kumegembe mbeta wa Kelvin Kimathi Atongeria kathumba ba kaunti ya Thaa ni batirimanite MAUREEN za kuthambete kanisene ya Catholic ya Muthambi kiriboni uria waringa bana wa kaunti Samuel Mbairagwa Kathomi Beatrice Samika Munde Gitonga Bongo na Bangi aria bonthe bonekete kwiringira ndebe ni untu bwa kithurano kinene kizite Ragwa uria ukuruira giti kia useneta kagitene gaka nonekete akimeneria ngabana wa Nandi Muthomi Njuki na kinya mubunge wa Maraka Rekembiuki akiuga ni bakwenda kumuthiria gisiasa nange na kumuriri giti kia MCA wardini ya Muthambi na tigiti ya kiama kia Jubilee Martin Mutweri ni acheberete na Raila akirerwiro rwawe rwa gutwika mutongeria wa Nthiguru Mutweri augite we atikia mene kia ODM ende ne Jubilee kinya kwethirwa kiama kiu kirerungu rwa ngwataniro ya Azimio la Umoja Mate Mugambi ni agukarima MAUREEN ja Mukondo waringichia cha ndeni ya kaunti ya Thaa gicigo mbunge kia Marana nkinya wandi ya Muthambi munthi bararurungana na gutinda kanichania kathoreki ya Muthambi bari na maketha montire na maoya na agasti kenda tumire na ndena kuga atiri tiganani na jiama na wako ni aburi ria laria ni kiama kirutaga wira mtu utena ng'ombe kana mbori etithagwa ke mtu utinayo ebo kombegwa leo muntu atana na kijani ine akwira bula akwariria majani mbere ya majani kiatho ni gikuba mabaringichia cha bararukira kumeneria na nkinya guchikithia mubunge wa gicigo mbunge kia Maraka Rekembiuki na ngavana Muthomi Njuki ulirwa ngathurani ngania nikenda bekarania ngania uti muntu murata wa Ruto inimara nkolukia kwa ona Thaa na ikyo tumuona rejeta kwa ile kulala kwakwa komba kulala na mundu Ndio mtu ashureta kabuti ni Ruto nduya kenda mbekanya Ruto shaitani ashindwe bukerwa ne bwije gwe antu batwire andabwira omwana mwana wetu wa Mara uwonge ne bomwije kande ngana komugwetana lietwa obo ba ile toruga bari bakiomaga kwa umuntu akakwira ngorura mataya gatorithagia ng'ombe ebo kombegwa muntu akwira ni waziri no akiri muria ne kesi ile kwa nagamba tumenye ni iriku kugumbesha ile jetu mtu mundu uturungamira abati gucoka kiriti atuthikirie
tumwele bo tukwenda mbese jitu digetate irotha na niyo tugatiga kuona maundu ma tukuona kuri thoko mbona gare marigonia ya muthambi numa thoko ni tumagerwa Mbitiris Kathomi kana kabiribiri na Morris maugo bonthe bari kiamani kia UDA bareringira ndebe na nkinya kuria kari kuthurira ndagitari William Ruto antu bonthe barabarungi na kiama kia UDA kwa buatho ni tukwenda Ruto tumusupportire ni antu mawe na antu mawe anamone nkuga ni muma scrutinize antu ba muthambi gatuibarathime ni bukuona ni turanenkerwo na position ya deputy governor tebu kute kulathimwa bwina ndakenuka kwina uthuku egekulaga amwe noguo aringicia chababa baraomba kwibendia akiria kari na nkinya thingati bakanichenu mara ni bukonda gekandema mara nkarikanie ni orukire tene mwaka wa thura individual nonto kiama kana suti irambega no iro ithulirite gwengwa Muthia Martin Mutweri Fisher ura wanwa kuromba giti kia MCA wandia muthambi arebaria iguru ria ntheto ira kuringithanwa na mutongorua wa rwang'irwa Azimio toe Raila Odinga kiama kia Raila Odinga gitagwa ODM na bau bange na jiama jiao tofauti mbuge Jubilee Thaa ino murengo ni wetagwa Azimio na murengo wa Azimio ni family ya jiama nyingi kwa guteka Jubilee ya Raila Jubilee kethungirite murengo ni uria Azimio eri kogu ndio iromba gitira na kiama kia Jubilee na kiripotera Weru Wikendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi Ore kaunti ya Meru ekugunera uringi kura bonene aroirigite kia mutongeria wa Nthiguru ni bonekete bakigambia Meru nyuma ya munini wa Ruto Rigathi Gachagua kwa makambi kaunti ya Meru kwa ntuku ijiri ministeri mipita gatira umunya nethiritwe akithingatira kenda kuoria Mwangi Joe na kuringira ngwataniro ya Azimio kampeni ya Jameru bubu kioneka kinya asiasa cha ubunge ni chionekete kurura na aria baria bati murengo ne jo Azimio barekirijwa Kenya kwanza bonthe o mtu akiringira rutere rwawe ndebe Meru iri na ringi kura nkuruki ya ngiri 784 neonekete iri katheti asiasa bakwenda guketha kumono mwandiki wetu wa Nteto Mutugikare na gichunki gia siasa Jutigere mweri jumwe na ntuku 28 twitakire kithurano kinene kia mweri jwenana na ndi siasa chite mwanya ne chithirite kigwata mwankyo ukia kurakia omutongeria kithurwa akirwira gwita karigi kawe nkingo na kuthereria gakire kawe na nandi tukimurika siasa cia thirikari nene muno kirigite kia mutongeria mugongo aria mbarathi nene irijiri ali omutongeria murengo jwa Azimio la Umoja Raila Odinga na wa murengo jwa Kenya Kwanza William Ruto bobaire bakionania bari na Weru na kurasha mukari wa kaunti ya Meru na Jameru mboto ya Raila Odinga ithagirwe tongeretwe ni minister urimi Peter Munya na Kinyanga Gavana Kiraitu Murungi nawe William Ruto agiturirwa njira ni seneta Mithikari Nturi na kaingi kimera kia mera kuma merige negembe kigitumika kuringa siasa iji kagita kamwe ya Sanjo ura ni gavana wa Mombasa arekiri musafara jwa Azimio wa Jameru egikanwa kiwangarisha mera itegitithwo goti kiri kaunti yawe na kinya mutongeria uju Raila Odinga akiuga no betite na mbere guchwa ntaira gutigira mera ne gwita kwendwa Nthiguru ni ya Somalia Nitahakikisha kwamba Somalia inafungua mpaka yake na mera inaenda huko. Ni untuburia gavana Kiraitu Murungi akiaria onanite witikio bwawe na Raila Odinga kinya kiri ndiunga yawe ya kugambia Mumiru. Wamesema vijana lazima wainuke. Semeni ndio mama. Hapa Meru mlikuwa mnapata shilingi bilioni 5 zaidi, lakini wale jamaa walipinga. Sasa rege ikaenda half time. Sawa, lakini itarudi. Sitarudi. Aja Meru nande ni gukarita mushetho jwa mpaka na Mbeya aria mbarathi imwe kiumagara ingi nayo nitonyete Ruto wakiregana na utongeria bwa Raila Odinga arigikanirwa akiuria Kiraitu Murungi ageta kwendia Meru kiri murengo jwa Azimio la Umoja ati akuja atuongoze. Bana. Hiyo ni madharau.
matusi? Sio ni matusi? Kwani sisi tulikuwa wajinga na tukaunda serikali mara mbili? Watu wawache mchezo nani? Hiyo mchezo wawache. Mheshimiwa Kiraito Murungi, wewe ni mzee wetu, tumekuheshimu kwa muda mrefu. Tumekuwa tukikupenda, lakini inaonekana kusimia imekupenda zaidi. Kulingana na madhabu ja nkiama ya IBC, kaunti ya Meru ina kura 784, 889, na nikyo gitumi kinene giatongiria baba kwithira bari na kathariga kanene kugambia kariba kaunti iji. Murengo jwa Kenya Kwanza jwatuma mbutu ya waja Meru bakiumagara nabo murengo jwa Azimio bagatigira gwati mbaru bao kinyabone bawikinya ku wale wanakaribisha Martha Karua hapa tuzungumzie hapa Meru na hata huko nyuma. Na ndirua mono nyuma ya Peter Munya na munini wa Raila Odinga Martha Karua gwikinyaja Meru kwiringira ndebe na murengo juju matukuja matare na William Ruto ethira agituma munini wa Rigathi Gachagua wamwe na seneta Mithika Linturi kuja kwamba kambi yao. Meru iko katikati ya serikali ya Baba Raila Molo Odinga. Meru ate arabi koruero arankime okumirwa. Haiwezi haribika. Mlima Kenya sisi ni wakulima. Sisi ni watu wa biashara. Kilimo na biashara iko kwa ndugu yangu Munya. Mambo yetu haitaharibika. Kundi wata Azimio pa una nkingo ndo tolibali ringa nkundi aja nandi nyunguni onenia kiromariko Munya iwirane bagweta na mbere kwa minister worimi kiri thirikari Azimio Gachagua nawe nugite kiri thirikari ya minister worimi akumaja kaunti ya Meru. Onindane kero ite kenene ya kuromera manto ya agriculture na biashara na manufacturing. Chairman, hiyo ni sawa. Usiseme ati ya kwamba ati Azimio ikikosa kura itakosekana waziri hapa. Katika serikali ya William Ruto ambaye nyinyi ndio mtaunda ama si nyinyi, mtapata waziri kamili na balozi wa kwenda Somalia atoke hapa Nyambene. Mtoto ambaye amelewa na pesa ya miraa aende atafute soko. Tumekubaliana. Kirimu safara jo Kenya Kwanza bakionene kumenendia thirikari ya Uhuru Kenyatta ni wagubwa thoko ya miraa nthiguruni ya Somalia na ndi ntukwenka ikurukite kirindiunga ya Munyaja Meru ya kuthereria mwangi jwa Azimio na ijene wirane thoko iu ya miraa okagita kabyumia biri bijite. President ongena athurerwe na iruare akuapishwa wewe Uhuru Kenyatta ukiwa kule Somalia. Kama unatupenda na unajali watu wa Meru na watu wa Egembe wale wanalima miraa, tunataka kusikia ukitangaza ukitoka huko Mogadishu huko Somalia ule mkataba umeweka na rais mpya wa Somalia kuhusu mumea wetu wa miraa. Kama unatupenda imechiumia bili wendia bo miraa bokambiriria ringi orabo karimbere miraa yetu tuita Somalia Mogadishu yau Mogadishu yeta town ingi chionde ya tuita Somaliland. Nkindano eji ya kurira kura cia Meru no irigiri gwita na mbere na nandini ya Meru bagachukia metho bone bagakia kura cia ukiri murengo juriku. Nkiripotera nteto cia Weru Wikendi gichunki gia siasa rea kwa rito ni Mutugi Kare. Wilson Gugindiego uria ukurira giti kia mubunge wa gicigo kia Tharaka ugite akethirwa ari ndebene ta muruiri giti kiu augite anthu bawe bagiciasa ni bagutambia nteto ate atakurukirwe ni kamiti ya mianka na ithurano ontu bura areganite na bubu nene ni aria aringirite ndebe munini wa mutongeria wa Nthiguru William Ruto akiuga kiama kiria akuruira nakio giti kia ubunge kiri rungu rwa Kenya Kwanza na ari na uma bagatinda giti kia mutongeria wa Nthiguru Paul Wakabithi ni gutua nteto eji KINYA. Orombi giti kia mujumba Tharaka na tigiti ya chama cha kazi bwana Wilson Gugindiego akiaria kirindionga chiake kiri makanisa monya ntere cia Tharaka muthenya gwemthi akuga we wiki ama turingire kiama kina kumaga turingire kiama kina na reguru ndienda kubwira antu betu thurani antu no ntu muntu no ethagirwa kamatete manifesto
nwethagirwa kamatete maono muntu ura bukona no mwega wanokegwa independent bumuthure. Bwana Diego akinyeria bobare gwatambaru Dr. William Ruto kirigiti kia rais kithurano ni tokwata. Ngina kiama gwetwa chama cha kazi. Na chama cha kazi kire murengo ni uro wetwa Kenya Kwanza. Tole support Ruto, tole support go. Kiama gia chama cha kazi kie support go. Ende wongia yera gabwera baubangiare gietu ikyo support Ruto mwire gwe. Itokomenya Kenya Kwanza yondere support go we. Ruto. Na kiri gukunura ngugi akariba Tharaka na kubanintira maendeleo. Ngugi na tariretie. Guribwa irio bira tukurima. Irachima bwetirie ikenga Mutharaka au maokiani. No makana to mantu beto. No. Wana tukarima ata. Watu keka irio bira tukurima bitia jogia mbejira tutumirite kurima. Umenye tutiegwa tukiumara tukinyete. Na nwege twe tukiuga wana tugaka kirachi. Waka kirachi tiko thoku. Na kugurira kinya cukuru mbachi tiko thoku. Ende mwana urathomera kirachi nikira. Acoka kama twimbachi era. Akarikia cukuru watuika wirero ni gucoka kurima. Ukagwa mwana uyu atethekete antu betu. Irachuma wewe kwena mubango wa guchwira mwana wa Mutharaka wira. Nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka. Biti wa Paul Gwakabithe. Narwa turi kuria no ukomba kugambia mware ojo ogwetwa Meru no ukomba kugambia mware ojo ogwetwa Meru etana mbere na kwithro kiaraniria na baucho gukurukira namba SMS nyakibugo 321 na ruru ni ruru aria ruria Martin Gichungi onula kethirwa ari na rundene ya mubango jwa Gichungi gya siasa na kethirwa akithoma maoni ja kumwanya mwanya ugeta kuraja nchokerete na nteto nkuruki ndene ya Weru Wikendi. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bya kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngavana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya to na ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaa ino kwina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Ana Kiraitu anjukirie na risabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado ata seroli lava nanti na ata nanti yo karamba nanti yo wa kundu kiboyo kemwe. Kinya watu tole watu kuranda komba kuona kana roi lakini nikurire kuona roi ikura makala ikonye sibuengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo ambori yo gatukiria gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi Ye
yetu sako ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na rano weke muthithu gukurukira paybill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi jama ingi kumenya manto nkoroki arandire natu gukurukira info@yetusako.co.ke kana turingira thimo gukurukira 0111 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama sharaha KINYA. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Beta wa medika lenturi. Beta wa Linda Kiome Gitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuru kumiru. Ekoro ayuthi na tugonde ba Meru tugwate nimbaru ikienda tumba kwitira tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike seneta wa Meru kenda pumba kuleta mbezi nyingi kumanale ya kwa thirikari nene chumba gwitira Meru ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita ngugi uri ciathiri ni sheria. Ingira Meru kwanza kura tureto garuru kumiru. Ngoko kwa togeni oringi kirente tucheruthe mwengi chokera memba baskauta za Kenya ni bambite kambigi antune nothimenti aritwa babara baumete ndene ya chukuru mwanya ni bethrito bagikurukira Mauritani kathomba zaraba kwirigirwa kubaguna uturone bakiariane ne bao baugite izi ni njire moya kureta mwe akenya gukurukira ikundi tabi mwandiki wetu Wanteto Muthurumuriuki na aranirite nabo gatumenyithie Rukira itongiri Imwe pamuthuri wa scout kumanene kaunti ya Meru ibakinyite skuru ya Antune baringaniria mwe kuma primary secondary na KINYA university nikenda bomba kuona ni omba ni bao kikundi kikeo kia scout kwe bange beto boga scout ni primary yake kana ni ana baba nini kona kinya batoto ekuna to na mareru scouting ethero ire jane enjaga mono gutanana na itumira tuga nguge scout igutithia bendera yake na kana kurwe chia kuona utokera scout beza bakathike so manzo ijathirire kuna programs nyingi mono na thaici Kenya scout yongwa twena na ndera tugwita muntu kuna mtumba kwa akichoria kugana ndio ni inare scout na ndathirire skuru kana inare passion ya scout ende ndona muntu okomekoria so tuna gento tugwita community scouting na community scouting ile tukwenda tutatonya scout makanisa ene mesigitini yetu na tweta kurombera kere chibo beto na tukathia scouting njaga tumba kuthwa tukiendera boboga mono na ibeya bakathoma bakagwirirwa kinya michetho no tu kureta ana house scouting gituma inya baka kura bakimenya discipline njega era yethera ina jeshi na ikyo gituma tu encourage ana kwithira bai ndene scouts na moroto jwa ikundi giki ni kuthwa kwina mikarire mega kumagi skuru na kinya kaome kintu kingi kira tuthomete about first aid uri umbotetheria mtu ithanja kana inya skuru kana anywhere na ria ombi kwithira ena thina inya kuneka kana mbi na kintu kingi about drug effect torita nora tumbe ko ritana inya bara beo me bara botumira kenda batiga na bonania ore drug abuse there is or drug or there is kunywa drugs ku take drugs or there is okay wenye mimi nasambia wenye wiko scout is a very enjoyable thing
The only thing you need is be disciplined and your life will move smooth. Na kagitega siasa wendi bao nikutha kwina urumwe nero mbareo ni endiwa gutonyera ikundi gia scout nikirinya bomba kubatetheria gukura nguruki ana batu na baza bomete kire nini mwanya trips ciao twena kabira hii nyingi muno aja barabara aja na bonde bare amwe na kila tukwarira ni scouting na peace na amani twena ba tutagarova scout ba ibobe na miaka 18 na gwitia na bena ibande byobe na kura ciao ende utigo bakiaria manto ja politics ya nonto iginto kyo mtu binafsi na itukoromba chore bomba kweja bara bakomba gututetheria kiri manto jetu jonde na batu tuteketie kiri scout buru tueka murungu mbere na itukwenda support na mono kinya kiri achiari. The government usually fund, but you will find that some of the activities tunafanya there are usually many, so the funding from the government might be insufficient, and so we will urge if there are some well-wishers who can do some funding for us, since some of the activities, many activities we engage in requires a lot of money. Nkiripotera Weru Weekend mbitambo thuri muriuki Uria wari MC wa ward ya Kirangondu Bishop Ambrose Gichunge ni areganite na nteto iri gutambwa ati atakurukirwe ni IBC kurira gitike ukairi mutumiria ujo augite ritwa riawe rekethirwo aririkiri ndebene kenda kurwira kairi gitike una ari na umaga chinda ni aria ekirite akari wira ni ati atonya geta na mbere kubaritira ngugi ota ukabere Nicholas Chabari na chotariria amwe bariwa atentane nkero certificate swale certificate neu nara akutheria ati baraba kuthiurukia anguto chakuga ati gweatanenkirwo abaro ya gwitigirwo kuthina mbere kurura gitigiki ni arongo na muno nkurukia kiuga bathiete na mbere na kutambia anguto inthuku na imbi ingi ikonenie na rietwa riake baraba kuwa tena certificate ne baswe bonge bakuwa nonto ibarongwete morongo ya maingi muno kure bawete ni mami sibitare Kenyatta bekeri miruke lakini bwari urongo kuri bange bawa nenda bakinyukira banankira milioni igire lakini bwari urongo ariuga gweka ya kuthurwa gutwika MC wandi ya Kirangondu agatigira kuthina mbere otethia antu ba Kirangondu bura abatethagia agombere ni mbere ati arutwo gitini igiki na muno nkuruki akiuga aina kiao kinene kuona ana akinyaba secondary bakithia miji kuria abia kuria onto bura akuga gweka thiria kinyamara giku mwankanende ana baskuru nikiriario ana ba secondary pake ana kurabia kuria ba muwanja o mwana ana ba primary na ta mwana kweri yake ana muthenya kurabia kuria mucie na tociona ni mwanya nora wa primary so nebwa ontonkua woinde tarwa ni antu ba Kirangondu kote mwana kinyomwe wande secondary school ukana kurabia kuria mucie nambasari ngatoko ya naboya onda ya naira kianine ninkomea manto amainge muno ya sorotete ndene ya Kirangondu anto ba Kirangondu mpeni kanya ndete ndibobwetheria manto ya bue deu tucoke tuthwanie tone nate tugetithia Kirangondu na mbere kuma Kirangondu Gembe Central Betan Class Chabari Muririgite ke ubunge Gembe Central na kinyoria ni mutari wa Minister Munya James Mutia ugite gicigo kiu ni kibatere kuongerwa sub county ingi kenda gutungatira karibwega ni aria menerete mubunge wa Nande Kubai Kiringo akiuga tiwe watetherie kuona ire irio kagitene gaka ende ni kumania na kwirutaniria kwawe bagwatanirite na Munya. Dennis Mugendi ni agutwachi Kinya Igicigo kia ubunge kia Gembe Central kiri gicigo gitaragwo kwithirwa kiri na akariba baingi baria na boni 2,283 kuringana na utarani bwa mwanka jwa 2012 kuntu buratumire kia wa sub county injeru James Mutia uria ni murwiri ubunge ariuga kuri na bata kiongero sub county ingi o inya tontu akari no baba ingi Ngoja tuwe sub county imwe. Tutapata kwa sub county mabatu. Ngoja tuwe sub county, tutapata sub county nya. Ukada South Imende nenge sub county ile. Na yoba nunkurukia batu.
Bado vitu kwa demand na vitu tukaendelea wetia ituongele sub county. Na inkomanda kuma mbunge yangu ngetere mbele like for example bua the roje na ina to 65 ni qualify kunenkirwa a sub county uko lewa ndi njia ina to bengi muno ni qualify kunenkwa sub county kirite kirore na kuga iji njero yonekene ni ngugi yawe na minister urimi Peter Gatira umunya na meneretie mubunge kubaikiringo uria akuga na mamire kirazima untu ne jegie gishigo giki oni yangu ndakora nto betu story ira ya okundu keta akathegela ndewa thiri akwa nira aciare utuku amethegela kura gathilungana ndewa akiwa nira aciare manto sub county kirengo ya muremere na ari kithirikari miaka yothe miaka 10 na ari kithirikari ya Jubilee leo umrege thirikari ya Jubilee ta nyuma ta kiopinzani ri ire ona inya gochwa sub county eune muremere na togura wasiri munya otwete thina ontoba kwetha batu na toba baingi na toya sub county ire munya atwatire ngwije winde kire barua ubichine matiang na twakisha tukona sub county njeru kungwira yonde 100% ingwere tini woni demo andikio barua na ntomi waziri ubichine ya matiang tubie kirengo areta winda areta factory area eto ya kangeta inde mwambendiko nachoke kandi karui muntu wa history yake kirengo akorata ne iriku braba otebi areta KMTC ne reme kubwithika kinyametu ngithika ngona amekwira ku history kirengo te kureta Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Gembe Central, County ya Meru. Akiama bazimio la umoja ni baikete kampeni chia ontere chekamba kauntini ya Machakos batongeretwe ni muririgite kia mutongeria uandhiguru runguru wangwatanire Raila Odinga na mutongeria wa Wiper Kalonzo Musyoka atongeria ba ni batirimanite na karika thumba ba kaunti una kubekira mawirane na angina kuwa kiama ba Kenya Kwanza kinyabo ni baikinyete ntere chia Western na remonini wa mutongeria wa andhiguru William Ruto na atongeria bange betete na mbere na kuchiendia kiriaringi kura. Sisi tutasimama na wewe uhakikishe viwanda vyetu vya Mumias, Nzoia, Panpepa zimeundwa. Uhakikishe barabara zetu za hapa Kakamega, barabara ya kutoka Lurambi kuenda Navaholo haijaundwa kwa miaka 10. We want our people to be employed. This country is now ready for a social change that is unstoppable. It is totally unstoppable because when you get a young child, a middle-aged, an old person talking the same language from Mombasa to Malaba, from Kibish to Vanga, then you know the country is ripe for change. Kwa hivyo tuangalie wale viongozi ambao are connected to the reality on the ground. Umepata watu wangu? We want leaders who are connected to the ground. Na nataka niwahakikishie kama vile Bishop Muturi amesema, kule mlimani tumeamua kabisa. Kwa hivyo mimi nawaomba tu kwa kunyenyekea, muombee kinara wetu His Excellency akuwe rais wa 5 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. May God bless you. Ingine inaitwa deep state, ingine inaitwa system, ingine inaitwa nini? Zaburi 20 mstari wa 7 inasema wengine wanaamini kwa farasi za kivita kama hiyo system na deep state, lakini sisi tunamwamini kwa Mungu aliye hai. I want to assure all of us as Kenyans that aside from whatever status, aside from where we are, God has what it takes to take us to the next level. Thukembethe kuma wardine chonde ithano cha gicigo kia Bore ni bezete amwe na kugita gikundi kiria bagweta bunge la vijana bakiaria baugite gitumi ni kenda kuthoja na kuthikira bara bonthe bakurira giti kia ungabana seneta mubunge wa Ikuru kaunti ya Meru na kuigwa uria ukabathikira na kubathangikira akiaria nyuma ya gwikinya gikarone giki muriri giti kia seneta za Meru ta muriri kiumbe Kinoti Marete augite eje ni njira enjega ya atongeria guchiendia kirinthu kimbithi mawira kirigia na chotariria.
atongere ba ikundi bia mbeo mbethe gicugone kia buri nibejete amwe rungu rwa ikundi kumenyekana ja mbunge la vijana na aria moro tuchwao ni kuunga mauri atongere bara bakomerera matatu anya twite mwanya mwanya na kubathikira bonde nikenda kumenya no na manifesto ereka guna mbeo mbethe tikia tugeta atongeria bangi ba senator na banga bana twabeta na inya baba kwenda gitikia MP twabeta na women rep twabeta na inya baba kwenda MCA tukomba kwithira twibeta kiwandi-ini uyu muntu umite no twina representative bawadi bonde aja na youth yonde eburi yonde kana youth yonde Meru iketha iwero represented na ikundi yetu tutite atongeria kenda tuna kumba kuona maoni jao muno batwa agendas ciao specifically no ke youth no watu ikundi ke youth kiretwa buri youth so tutite atongeria tukabeta baba ingi o nyana arwe kwa intukwembere so tugeta bangi na bangi tumekuigwa views ciao zitena arwe antukwena arwe kwaraniria na atongeria betu tomba kumenyera tugatetheka after kumaza na ora momba kwera ayuthi wenzangu bakethera bagitaga mantu za mbeta muno pethera bagitaga maendeleo kenda tomba gutetheka ndene Meru yonde mbeo mbethe baba bakiare nyuma ya gwika gikaro na kuthikira maono jake not nje yaro ro kumerera matagite kia seneta kaunti ya Meru ni baugita bageta atongere bangi bonde ni kenda bakabathikira na nyuma ne kurita mwerekera jwao jwegie kugwata mbaru mutongere ura wina maono jako baguna itu kwire kwendukita antu na mturene na yusi wenzetu kenda twina power nyaba twe negotiate kithirikari rigatonya cia county at the ward level no ntuba kwithirwa batutu ya youth twatejanire ni atongeria na tutikwenda kwendelea utejanire ni atongeria kairi tukabeta bonde atongeria this was the tutumba beta bonde na tukwembere so tukabeta bangi na tukuingi na ingi kwenda tumba koranire na bonde so naruo tugwitite mutongeria wa kwenda gite kia senate JL Kinoti Malete na tukumba kwithira tukiaraniria awe na twamba kwithira tukigwa manifesto na maono jawe no la tagetite kwithira kiumba kwithira agiukiria buri muno ruterene rwa youth na ingwitikia ora tukethira tugita bangi na tukomba kwithira tuibancho kukuba chonkona tukomba kwithira tukigia mwerekeo na kwithira tukiwa gitumi kia ora tukethira tu support JR Kinoti agicokire mbeo mbethe bau nkatho ni thuganio riu na ugite kuigwa maoni ja mwananchi kana public participation nikio gintu kirai kuraga gatagati gatongire bangi gintu kira ugite wa athurwa ri seneta wa Meru nikio gintu kira giekira urito muno public participation ni omoro twakwa jwa mbere kabisa juria mbikite mathuganione na ija gutu kuthithagia na arua ikwaraniria nondu thakane arimi bangi ni ya biashara bangi bena mantu jao jara bakuthia bangi etithia babikibiki ngauga ketheja na arua kinyethere kuru batira ugora bakwenda at least nkumenya na arua ore youth bomba kutha bakienda ibakwenda ngugi bariuga ibakwenda kweja batenda chiethwa chikieja nagwa batikwenda kuandikanwa kwa kumenyana barenda antu bakaandikwa kulingana na merit Nkorokinje yara Kinoti no rete akari kwithurira atongere bara bagusendera bare bongo batikinyeretwe ni muntu kiboria nkoroki komugwata mbaru ni kenda gatwika seneta wa Meru thurano ne bo mweri jwa 8 nkwenda obwashu ante buringande ruende gigiti kia president ugo ore kwenda kuringira muringire nti ukamatira otombo ke president ke governor ore kwenda kuringira muringire indi giti kia senator unengere Kinoti onto marete nikenda mpumba gukaria interview nubu bwega nke reporter Weru Wikendi kumatimao gicugone kia buri mbita mawira kerigia nkatho cha mwanya ni untu bauga wa gwatakanya gaku na kwithira ugwatanite na bautwikire nteto cia ruthemo tuchemane thitha tuchiongwa kirijina nteto ingi nyingi mbita wa MAUREEN Kinya mwana neto mathithio ni Purity Richard